srednja linija Alcatelovih smartphone proizvoda se zove POP. POP korisnicima daje, ajmo reći, relativno dobre, kvalitetne, ajmo reći, hardverske karakteristike u stvarno povoljnu cijenu. Tipično su, ajmo reći, ciljana skupina ljudi je tipa od 20 do 28 godina, mladi koji vole nove tehnologije, koji jednostavno cijene dizajn, cijene inovativnost i generalno isto su fokusirani na muziku i na foto i na video. Na svim ovim telefonima, zapravo cijela Alcatel linija, od Pixija pa do Popa pa do Idola, imaju prednje kamere sa prednjim flashom. A to je jako bitno zato što jednostavno mlađi ljudi stvarno vole raditi selfie fotke i na taj način u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima koji nisu super osvjetljeni, jednostavno taj flash jako puno pomaže i ta fotka stvarno čini veliku razliku. Što se tiče ostalih stvari, vidimo da ovdje čak i na ovoj srednjoj klasi imamo neke zanimljive stvari, to su čitač otisaka prstiju. Onda taj telefon isto ima 8-jezgreni procesor, dakle stvarno onako dobar komplet hardvera. Što se tiče samog dizajna, vidimo da su tu naglašene žive boje, da je dizajn isto jedan od bitnih faktora samog telefona, a osim toga, ovi telefoni imaju naravno jako dobre kamere. Recimo, tu imamo 13 megapikselnu, tu imamo 8 megapikselnu kameru, ali opet sa svim onim aplikacijama i sadržajima koje možemo raditi, one različite fotke, možemo raditi 360 fotosa i tako dalje. S druge strane, imamo osim fotografija i naglašen audio, recimo najjači model POP 4S, ima također kao i Idol 4 3,6 vatne zvučnike i ima isto također aplikaciju Waves, preko koje čovjek može biti DJ. Samo što ima jedan zvučnik, nema ih dva paralelno. I razlika je čisto kao range, dakle imamo ih u dvije dimenzije. Ovo je POP 4S kao najveći model, ovo je POP 4, a u sredini imamo POP 4 Plus. POP 4 Plus je zapravo isti kao POP 4, samo nešto malo veći ekran, dakle 5,5 inča, a ovdje imamo 4 inča ekran, dok je POP 4S je 5,5 inča, ali znatno jači hardverskih karakteristika, bolja kamera, dakle 8-jezgreni procesor i 4G veće brzine kategorije 6. Jer inače cijela linija zapravo Popa ima 4G povezivost. Znači, jer tu je naglasak na brzine, na mladima, na multimediju. Što se tiče dostupnosti i cijene, najmanji model je mala prodajna cijena 1199 kuna i on je već dostupan na open marketu i može se već kupiti. Srednji model, POP 4 Plus, on će biti dostupan u operaterskoj ponudi negdje sredinom 7. mjeseca, dok najjači model POP 4S, on će biti dostupan krajem već ovog tjedna po cijeni od 1999 kuna. Dakle, stvarno izuzetno dobar paket za 1999 kuna.